Biktima berbiktimizatzea eta zalantzan jartzea indarkeria matxistaren berbiktimitzatzeko mekanismo bat da. Berbiktimizazio hori ekiditeko oso garrantzitsua da emoten dugun informazioaren trataera, bai edukia eta bai forma. Por ello, hoy, las concejalas y concejales del Ayuntamiento de Erandio firmamos un compromiso de confidencialidad y de conducta sobre la información relativa a la violencia machista y cómo difundimos esa información. Yo firmo. Porque nosotras no te cuestionamos. Porque no es importante si al empezar ella quería. Argi daukagulako noren alde gauden. Porque no vamos a callarnos cuando cuestionen a las víctimas. Porque da igual si ella había bebido o no. Porque no necesito detalles escabrosos para condenar la agresión. Erail dituzten eta bizirik atera diren emakumezko biktimen duintasuna axola zaigulako. Ez delako garrantzitsua non bizi den. Porque el foco debe ponerse en las acciones del agresor. Porque te creemos. Ez dugulako birbiktimizazioaren parte izan nahi. Zurrumurruek sufrimendu handiagoa besterik ez dutelako eragiten. Porque no queremos saber lo que tu vecino dice de ella. Berdin bielako zelan gehitzen dan. Ez aigulako azola hemen edo beste nonbait jaio zen. Berdin diolako gona edo galtzak zeramatzan. Lagun onak izateak ez duelako erasotzailea izatetik salbuesten. Ez dagoelako arrazoirik erasoak justifikatzeko. Por esta y por otras muchas razones, nosotras firmamos, porque aquí apoyamos y no cotilleamos. ¿Y tú apoyas?